Pozdrav dragi prijatelji, 26. FNC 32 stiže u Osijek. Nakon 4,5 godine opet smo u Slavoniji, a u svoju 30. borbu karijere ulazi Filip Nitro Page. Filipe, nakon 3,5 godine opet headliner. Fićo, nakon dugo vremena main fight, opet si u središtu zbivanja. Pritisak, opterećenje ili užitak? Ma samo užitak, nema više pritiska, opterećenja, sad se vraća onaj stari Nitro. Opet je ona glava kakva je bila i prije, evo sad sam opet malo poludio i kako se zove, to ću pokazati u kavezu ovog puta. Što se događalo prije te odluke da se vratiš na te stare postavke? Imam osjećaj da si se dosta tražio u toj cijeloj priči. Htio si biti mirniji, htio si biti pažljiviji, ali ipak ono po čemu te znamo ti najviše i paše. Pa tako je, upravo to. Tražio sam toplu vodu u ovom tu. U sebi sam tražio i u borbama svojim toplu vodu, a to nije dobro bilo i nije se na kraju dobro rezultiralo, ali sad sam opet poslije ove zadnje borbe ko da me nešto dotaknulo u srce opet i reklo pa daj Filipe, pa šta radiš ti, pa daj idemo naprijed, pa ti si bio čovjek koji nikom nije mogao izdržati ni jednu rundu s tobom, kogod da to bio, tako da nešto me potaknulo, evo šta je, ja ne znam, ali ja sam opet onaj stari koji ide naprijed i koji se tuče i koji te nađe svaki puta. Znači ovaj neki novi dio tvoje karijere ili povratak na staro počinje sa Zorom. Čovjek se zove nadimak mu je Sunshine, Vladimir Šikić. Nije bilo previše grubih riječi dok on nije zapravo otkazao tu borbu u Minhenu. Kako danas, kakav je vaš odnos? On ti je već otkazao 3 ili 4 puta, mislim, našu borbu, da trebali smo se već 3 puta boriti. I onda je opet počeo nešto provocirati tamo kako to već ide kod nas i eto, na kraju smo dobili borbu u Osijeku ovog puta i nadam se da će doći ovaj puta i da neće nešto izbjeći, da se prehladi ili neke takve. Kad sam čuo neke stvari da je prehladio se bio pa da nisi htio boriti, tako pa ja borim se sa strganim regrima, sa strganim koljenima, sa puknutim arkadama, to je normalna stvar, mislim ako si borac onda si borac, a ja ću dokazati da on nije borac. Je li postoji neki realan bif između vas dvojice? Pa uvijek postoji to nešto onako malo, ali kažem, baš mi je dobro došla u pravom trenutku ova borba sa Vladimirom Šikićem. Kada gledaš njegov skor, što ti on govori o njemu kao borcu? Pa on ima dobar skor i meni to sad treba, trenutno treba mi pobjeda protiv dobrog skora, tako da me vrati opet, da me lansira u orbitu i treba mi borba bez repova unutra da bude kako sam bio onaj ja i da to dokažem opet da sam ja. Ali vjeruj mi, u mom pogledu isto možeš vidjeti da se to vrati onaj stari Nitro, da me više ne zanima ko je, šta priča, šta govori. Ja sam znao da ću ući unutra i da ću ti glavu razbiti kako, to samo ja znam. Truščak Raska je bila ona jedna borba koja je, kako bi rekao, zadovoljila bogove MMA-a. Možda nije bio to onaj savršeno uparivanje, ali je za nas ono MMA i romantike dalo nadu da jedan pravi borac može doći opet do prilike da se bori za titulu. Vidiš li se ti jednog dana možda u takvoj prilici ili te više titule ne zanimaju nego samo čista borba? Pa baš sam nedavno napisao i negdje na nekom intervjuu sam rekao da me opet pali ta titula, onako kako bi rekao, Panči je bio prvak u mojoj kategoriji, onda me nije toliko privlačilo to. I ja sam izgubio zadnju borbu. Ja sad pričam o titulu, a ne mogu još to uopće pričati, ali vjerujte mi, kad tu je počelo opet tinjati ono što je tinjalo koji prije, a sad je počelo i goriti. Tako da ja vjerujem da ćemo dobiti priliku, da ću dobiti priliku i za takvu stvar da i napadnem titulu i da ju uzmem titulu. Ima tu neke stvari koje me vode, koje me motiviraju ka tome i to je to. Uvijek se znalo ko je bio prvak, ko je bio najveći, ko se tuko najveće. I zašto sam ja to izgubio, zašto sam ja to prosuo, ja ne znam, ali evo sad sam došlo mi iz guzice u glavu, kako se kaže, pa daj Filipe, budi Filip, nemoj biti koji ostali, budi svoj, kakav si bio, drugačiji od drugih si bio uvijek i to ću sad pokazati.
Evo za kraj ovog našeg prvog dijela, Šikić ti na neki način zakomplicirao život tim svojim odustajanjem u Minhenu jer si dobio sjajnog i opasnijeg po meni borca u Eduardu Kekselu. Ima li tu dio nekog inata da mu vratiš na ovaj način? Pa iskreno da ti kažem, nije me to toliko sad dirnulo. Dobio sam puno boljeg borca, puno drugačijeg borca nego što smo se spremali za Šikića bili tad u to vrijeme. On mi je odustao bio 2 tjedna prije tu. Mislim, o Kekselu nismo znali ništa, dok smo poslije sam saznao da čovjek ima ne znam koliko, 300-tinjak borbi, ne znam ni ja, amaterskih, u onom, cijeli život je u sportu. I jednostavno kad ti dođe takav lik, znaš, nije ga lako pobijediti, s tim treba biti drugačiji mindset, drugačije pripreme trebaju biti, sve to mora biti malo drugačije. Ali evo, sad dobio sam batina tada, ali sad se vraća onaj pravi mitro, kažem ti, opet ponavljam. Imao sam poseban razlog zašto sam htio da snimamo ovdje, a to je ono što možda ljudi koji nisu iz Zagreba ne razumiju, a i oni koji jesu iz Zagreba, a nisu iz ovog dijela Zagreba, ne razumiju kako je to bilo odrastati u Trnavi. Pa u Trnavi je bilo grdo odrastati. To je mala bara puna krokodila, kak se kaže. I jednostavno, ako nisi bio krokodil, nisi mogao se ni istaknuti iz ove bare. Tako da, pa nije bilo lako djetinjstvo, a bilo je lako i bilo je zabavno i ja ne bi ga mijenjao za ništa na ovom svijetu. Ni da mi kaže neko da sam od princa sin drugi puta, ja ga ne bi mijenjao, opet bi uzeo ovaj život u Trnavi. Evo, ovaj tvoj odgovor se nadovezuje zapravo na ono što sam i sam htio zaključiti i možda na neki način dati dojam ljudima koji komentiraju tvoju karijeru i što i kako dalje, možeš li ili ne možeš, a to je zapravo da si ti bio borac prije nego što si bio borac i zapravo je to tvoj način života. Pa tako, ja cijeli život živim u borbama, kak se kaže, i mene su smirile ove tu borbe i maknule od lošeg puta i lošeg smjera u kojem sam krenuo ići zbog ovakvih kvartova u kakvima smo živjeli, to su geta. A što se tiče to što ljudi komentiraju, ja se ne bi baš složio s njima jer ja da sam oštećen, ja da ne mogu se boriti više, da ne mogu primati udarce, ja bi padao i na treninzima, ne bi mogao primiti udarac, jel tako, ali ja sam na treningu maestralan i radim odličan posao i sad vjerujem da će se vratiti onaj nitro što je i prije bio. A evo sad, jučer koliko se sjećam je Justin Gaethje poslije silnih nokauta i silnih otpisivanja istukao jednog od najboljih. Ljudi, nemojte se dirati, ko se mača, lača od mača i pogiba, kak se kaže, ali u našem slučaju to nije. Mi smo borci, ja sam gladijator, ja živim taj život i ja ću ga živjeti cijeli život ovako i prenosit ću to na mlade poslije. I vjerujte mi, ja još mogu jako puno pružiti tu. Kada govorimo o svim tim stvarima, kako podnosiš kritike, komentari? Motivira li te to ili te obeshrabruje? Kako to proživljavaš sam sa sobom? Ali koji su to komentari? To su komentari ljudi sa skrivenih profila. Da se razumijemo, većina tih, ja to ne čitam, niti oni mene diraju, znači ni malo. Ja da mene to dira, ja bi već odustao od borbi i takve stvari. Kad pobjedim onda je sve super, kad izgubim onda ne valjam i takve stvari. Što se tiče mojih nastupa u KSV-u, tamo imam 5 bonusa, sam uzeo za izvedbe večeri. Ok, dobio sam udarce, išao sam od tih 5 bonusa što sam dobio, tu su bila 4 short notisa, sam uletio. Mislim, ne gledaju realno ljudi, tak da a oni se većinom i plaše svega, pa zato su na tim mjestima na kojima jesu, a ja sam taj koji jesam zato što se ne plašim i ne plašim se ući unutra. I kad će moj performans pasti, kad neće više biti na ovoj razini na kojoj je sada, ja ću reći dosta je onda stvarno. S obzirom da smo dijelili puno toga kroz ovih zadnjih, koliko smo računali, nekih 16 godina recimo. 16 godina, 16, da. Idem te malo vratiti u ovu našu sukomentatorsku ulogu koju si imao u izvjesnom broju FNC-ova. Kako ti se čini fight card koji ti predvodiš u Osijeku?
Pa, čini mi se brutalan, baš je top topova i svakom će biti teško uzeti bonus jer svaka borba je luda, baš su spojili to kako treba. A po meni je to kard ravan najvećim arenama što su spajali, tako da treba malo to realnije pogledati, treba malo realnije pogledati te sve borce koji se bore sad u Osijeku, jer to je nešto što je moglo biti u Areni Zagreb bez problema. Evo, za kraj ovog dijela imaš li nekog borca kojeg ćeš s posebnim guštom htjeti vidjeti u kavezu FNC jer ima nekolicinu i novih imena? Pa što se tiče ovog tu eventa našeg, ima nekih imena, ali evo volio bi, sad se vraća se taj Pračnio iz UFC-a i došao se, bori se sa isto ex-UFC borcem Tomom Brisom, tako da to će biti zanimljiva borba. Kedveš nam dolazi unutra, bit će to zanimljiva borba. Dolazi nam bradar naš Kagirov Ahmed s kojim sam odradio cijeli kamp i stvarno smo se spremili ko životinje ovog puta i trenirali ko životinje i volio bi eto i da i on pobjedi i da i ja pobjedim i da stavimo točku na i začepimo više ta usta tim nebitnim ljudima. Ovaj zadnji dio bi zaključio sa jednim dijelom tvoje pjesme s kojom ulaziš u ring. It's not that we gotta do what we do, it's what we know, so to me ain't nothing but being true. Tako je. Možda je to sukus cijele tvoje priče, to je jednostavno jedino što ti znaš i do tad i to ima smisla. To je to, jednostavno, ja sam taj i to tako ide, to je moj život, to što drugi ne razumiju i to samo borci razumiju, ali mene to prati i vodi me do kraja. Ako sve prođe dobro u ovoj borbi, što želiš dalje? Pa želim odraditi još tu neke borbe sa regionalnim imenima. Želim staviti točku na i da sam ja najbolji na ovim prostorima jer ja nisam izgubio od nikoga. Osim što sam od vas se izgubio, ali evo, htio bi odraditi još mečeve sa našim imenima kao što su Želva, Kosendar, htio bi odraditi sa Račićem borbu i sa Savom Lazićem. I to su neke, ajmo reći, borbe koje bi još htio završiti prije svoje karijere i kraja svog karijere. Regija je cilj. Regija je cilj i to je to. Vani sam izgubio, vani ne mogu reći da sam najbolji, ali u regiji želim biti najbolji prije nego što se završi ova karijera, da kažu jednog dana Nitro nije izgubio od nikoga. S 33 godine koliko to još može trajati? Pa to može još potrajati. Znaš što je problem? Što se ja počeo toliko dobro osjećati da ti ja ne mogu pisati. Ja sam postao sad, dobar sam, opet sam u glavi bomba. Znači sad opet ide onaj stari Nitro unutra. Energija mi je topova, skačem ko mačka još i dalje. Idem sve bolje i bolji sam, razumijem borbu sve bolje i bolje. Pa to može potrajati još, ima tu još koji ugovor za odraditi. Osim te gladi, koja ti je najveća motivacija? Pa moja motivacija su moji doma 2 huligana i moja žena koje imam i znači žena i djeca, a da jednog dana može reći moj tata ih je sve istukao na Balkanu i to je moj tata. Klinci su ti, vjerujem, i najveća podrška. Koliko si se promijenio kao borac od kako si postao otac? Jer sa mnogim borcima s kojima sam razgovarao, jednostavno više nije da ulaziš sam pa što bude, nego te netko uvijek čeka doma. Uvijek ti čeka neko doma, da, tako je. Ali sad što se promijenilo u ovoj borbi sam sad to, stavljam to sve sa strane jer jednostavno moram se vratiti onim svojim starim korijenima kakav sam bio i kako sam krenuo to sve raditi. Jednostavno ne smijem previše razmišljati o njima, ali njima sve dajem to, tako da ovog puta idem unutra, idem se zabaviti ko u ona dobra stara vremena. Što možeš obećati navijačima? Mogu obećati navijačima da će ovog puta sunce ovako pasti. Dođite svi i podržite nas u što većem broju. Hvala ti puno. Sretno ti bilo, sretno i Vladimiru, pa neka bolje pobjedi. Tako je.